Damai ni dibatasi termurmur ibas karina nasa perukuran, imo menjamuti hati-hati kepikiran dari bagasan Kristus Yesus. Amin. Salam jana jojo membanda kerina. Kini partua sehingga kelengan bagasan kerana Tuhan Yesus Kristus. Perjumpaan nolamu kita narap channel enda imo laku magikan kata ni Tuhan ta naga bejamita. I minggu peduakan kesah Trinitatis tanggal 10 Juni 2023. Imo sini surat kini bagasan buku 2 Musa 10 sibah ayat sadanai suami ayat walu. Janah temana setia mengulakan lemu ate di bata. Kede dengan partua sini kekelengan kujakakan kami katani Tuhan ta tabah kita janah rebakkan kita membagikan. Engkau kesai itadingkan bangsa Israel morafidim janah ari perlebih bulan petelukan engkau kesah itadingkan kalai Mesir sakat mau kalai di mi padang gurun Sinai meruntung-untung mau kalai di ipis-pis dalam Sinai janah iperang kengisi Musa mau deleng di laku pejumpa dekat di bata mau kamu jauh bata wasi Musa deleng inai janah idokkan ia memagahkan tabakala Israel pemparan si Jakob enggo idah kene kade si kubakin tabakala Mesir janah bakune carangku merembah kene menghadap aku mi bekas endah merkite kuasa mahantu to sebagai manuk-manuk raja wali merembah anakna ibabo kabangna bagian dari pe mula merpengwaingo kene taba aku jangan setia mi perpadananku kubaing mo kene gawe bangsangku sendiri aku ngo si dasa suberi dunia en tapi kene mo gawe milik kekelengan atengku pelin bangku sambing janah kene mo mengkebasi aku sikira imam nai susur mo si Musa janah idilo mo karina pengulu-pengulu merpulung nai isukutkan mo tabakala idi karina si inggo iperintahkan jahu bata basa nai rebak mengalui mo kala idi ngeut ngo kami mengulakan karina sini dokkan Jahoba janah ipesakat si Musa mo pengalui idi bai Jahoba imo sakat kata ni Tuhan ta kini partua sini kekelangan dibagasin karena Tuhan Yesus Kristus kesetiaan imo sada karakter penting ibas geluh ta karena ratana ngo idi kesambing pe i pergerakan geluhen ituntut ngo banta kesetiaan umpamana i keluarga i perkerejon bisnis terlebih mamu hubungan tak meradapkan Tuhan ni kasa kena perlu kita setia meradapkan Tuhan ni karena situhuna enggo leben ia setia merehkan kita janah so sedekah nango ia setia pehidu-hidukan kita kemerani perlu mau sada komitmen bantanai jelma tinempana imo asa dak setia kita tabasa merkiteken mengulakan lemo Athena bagi nang narap terpuk jami tanta nai idahan tamo isen bakune komitmen bangsa Israel meradapkan debata Jahoba si enggo peluahkan kalai i Mesir nai kena dengan bapak inang sini kekelengan perjolo na kita idah ibagasan terpuen imo ibagasan ayat sada suami telu idahan tamo isi bangsa Israel sakat i dalam Sinai kena dengan partua ibagasan perjalanan misi nai sedekah telu bulan mo bermacam bagi mo pengalaman rohani ibelus kala Israel bakune kala i menebrangi laut gelagah bakune kala i icukupi debata pangan dekat enuman kala i bakune debata mendengani kala i tikan mahar barang petikan berngin jangan termasuk mamu bakune debata memberikan kemenangan baik Israel mengalok kala Amalek i Rafidim partua mengidah karina si masaen tentuna makin bagus ngo kepercayaan ni bangsa Israel meradapkan debata jangan enggo tangkas idah kala i bakune belgah kuasa debata meradapkan Israel nai bapak irang sini kekelengan ibagasan ayat lube sohbe ayat 6 kesah soh kala i gunung Sinai idi mengerana ngo debata dekat si Musa i dalam Sinai dai idok kon ngoisi menangkang mo si Musa midelengi nah so saya delengi partua mengeranai mo debata tabasi Musa janah ibagasan pengeranan ni perjolo na kita ida isi debata mengingatkan si Musa terus ingat bakune debata peluahkan bangsa i perhamban Mesir nai imo
si dekah 430 tahun kala ini perhamba. Nah, bagi kita ini bagasan 2 Musa 12 ayat 40 sampai 40 sada. Engkau kesai bagah kendebata barang pe yenget kendebata mulak terenget bakune belgah kuasa debata peluahkan bangsa i nai idok kendebata nola mo bakune perintahna deket janji nami Israel markitekan si Musa kade ngo perintah debata na kita idah isen idok kendai mula merpengwai ngo kene taba aku jana setia mi perpadananku kebaik ngo kene gabe bangsaku sendiri. Aku ngo sidasa suberi dunen tapi kene mo gabe milik kekelangan atengku pelin bangku sambing janah kene mo mengkebasi aku si kira imam. Situhuna sini dok kendebatan oda ngolako kepentingan bayi debata tapi kepentingan bayi bangsa ini sendiri ngo karena belangdeng janah gedang deng sebenarnya si dalanan bangsa Israel lako soh mi tanah Kanaan. Tentu kunci na paling utama lako memelus karinana i kena tuhu mo kala i merpungwei jana setia mi padan Jehovah karena pada prinsip nakade sindok kendebata adalah jalan yang lurus. Nai bapak inang sini kekelengan go kesah sidung mengeranai debata bakkan si Musa jangan hidokkan mo karina kade pengeranan si Musa dekat Jehovah. Nai ibagasan ayat pitu sami waluh terlebih montai bagasan ayat waluh takas ngu si kita idah isi bakune respon bangsa Israel bakune komitmen bangsa Israel tersenget perintah dekat janji debata sini idokkan si Musa idokkan kala ingon dai rebakan geut ngo kami mengulangkan karina sini dokon Jehovah. Ini partua sini kekelengan tentu komitmen oda hanya sebatas kata-kata. Mula onggoy dokon geut ngo kami mengulangkan karina si dokon Jehovah berarti memprioritaskan diri di dalam Tuhan. Artinya Tuhan yang paling utama, jalan Tuhan yang paling utama. Kata ni debatamu na paling utama pas tengah ninggulu kala ini. Jangan komitmen partua kenah ngo bagi pendokon Jehovah dai kenah setia kala i mengulakan sa. Kesetiaan tentu terhidah moi ketika bangsa irinan memelus buat sebagai persoalan-persoalan di tengah dalan lah menuju di tanah Kanaan. Tentunya setia udah segampang kata-kata, tetapi kesetiaan ini sebenarnya teruji ketika lot pergumulan, lot persoalan boy perukilin ibagasan perdalanan di bangsa Israel. Kene partua bapak inang sini kegelangan ibagasan gerani Tuhan Yesus Kristus. Kade mana gabe sidok kenen kata ni Tuhan tataba kita narap terpuen. Ibna porjolo kena setia kita mengulang kelemo ate debata. Setia berarti ibagasan kondisi barang bakune petong kita setia mengulangkan kata di bata. Tentu bagasan perdalanan nenggeluh ta mula onggolot komitmen tabak kita setia ngu aku Tuhan. Berarti mula susah nolape kenang kita setia. Mulai bagasan merandal nggeluh ta terakon kita setia, tentunya kesetiaan ti mading teruji. Tapi ini kengu teruji kesetiaan ta. Tentu ibagasan perukilan ningo kesetiaan gabe teruji. Na pedoakan enggo ibahankan debata si merandal meradapkan geluhta isarihkan ngong kita cori bagai sini gombarkan ibas terpuen jangan bagi mango situ huna sakai bagian dari pe tongo isarihkan debata kita jangan ipaluha debata ngong kita iperhamban dosa nai markitegan Yesus Kristus nai kade mo tanggung jawab ta imo main keputusan komitmen bahwa geut kita mengulangkan karina sini dokon debata ibagasan setia. Nah betulkan partua narap karina sini bahan kan debata ibagasan kegeluhan ta barang kegeluhan Israel ketika ini bagai sini tuturikan pas terpuen tentu makin pebagaskan kepercayaan tamu ini meradapkan debata nai merkitekan kade mau teridah bagas kepercayaan tai tentu merkitekan perulanta si genap ari kumarnani di makin teridah membuah kepercayaan teh narap perlanta si merantau i jelman terem asa ulang pelin rana barang nonang sambing kita percaya baik Tuhan ini bagi sindokkan ibagasan Yakobus 2 ayat 14 soh 10 pitu barang pe nagabe epistelta ibagasan tanggal 10 Juni 2023 partua kena dengan karinana sekali nai dak setia mau kita mengulakan kata di batas tengah ningluhta. Amin. Maksudnya kita
Desati mo Bapa permasihate bagasan katamu nang berhut kami. Mengajari kami Tuhan, pesangatkan kami. Asa dak tuhu setia mo kami bagasan karina katamu. Karena Tuhan, kutoh kami ngomende bahasamu, kutoh kami nguguh kuasamu, di bagasan tengah ningguluh nami. Bapa sini sorga, kutoh kami mau, dak berdosa mo kami. Tapi ampuni mo kami dosa nami nai asal tercalok kami masih hatimu bas tengah ningguluh nami. Di bagasan Yesus Kristus kami berdoa Bapa. Amin.